Ratu idedane titiang sinareng sami lanturan titiang nyari tayang kawentenan linggih pakulun Ratu ide penembahan sakti ide yang betara siwa ide yang betara siwa irike ring swarga loka pinake manggalane ide yang betara iste dewata makasami pakulun ide yang betara siwa iri kering swarga loka sayu wakti kawentenan ide kabeh hantu istri sane kalintang ayu sane mapuspada wantah ide yang betari umum mungkin sedang ngayang titiang kawentenan linggih ide yang betari umum ri sedek mangkin puniki ide sedek ngobot kawentenannya nih ya. Duki punika ide yang betara siwa matur majang reng rabin ide majang reng linggih ide yang betari ungu nap kalau ide sedang mobot punika Dewi
Raben beli sane Listio Ayu sane sayangan beli. Suksman ngeraksa Premangkin beli jagi nartayang ring sejeroning polah palih parikramo anake sane makdo bobotan ento nyensane jagi pacang aturan beli kapening dewa Dewi Umu sane sayangan beli mangdeside adi tata suning ane madan ngrakse bobotan punika padeh sekadi anak sane nangun yoga nyento adi ya ring sejeroning nangun yang yoga ne punika pasti ke sampun makueh gegodan sane jagi pacang rauh nampenin minoka diangani dewa mangde teteg ini dewa kapening ragan idewa Adi Dewi Umu pinake angan Raben beli lanturan beli mangkin nartayang sane muaste kramane ring sejeroning margiang bobotan wasane punika beli kapeningi Dewi Umu ring sejeroning adi ngamel sane muaste bobotan punika mangdene sider are si dewa nunas ane muaste ajeng-ajengan sane sarwa des tunas hadiah
wahin ring sejeroning ajeng-ajengane punika ing sejeroning inem-ineman mangda sida taleradi nunas sanes sarwotis loloh tunyen becik angin ngamel bobotane dewa pahit Adi Dewi Umo sane sayangan beli uning ayang beli ring sejeroning daging minokadi loloh sane pait punika sida raris micayang tis ring sejeroning weteng adi ni punika kayu Adi Dewi Ungu malih beli ngewawahin ring sejeroning makde bobotan adi punika mangdene setado nyenadi maduwe pikayun kenah sane ning sane las carya tunyen buatani dewa sejeroning mapikayun ring sejeroning ngajeng-ajengan taler beli ngowohin mangda sida taler mapisolah hidewo mangda sida sadu darmo yen hidewo mesti pisolah Dewi Umo Mas Mirah beli buku dewa ring sejeroning mobot dipunika adi mangda sida taler adi ring sejeroning bebaosan mangda sida adi mebaosane halus mareping ring semeton maka sami ya napun nyeke Adi Dewi Umo sane mustika yang beli iya na punika maka sami sane muasce beberatan
ring sejeroning mobot dipunika sida antuk adik ngemargiang pasti kepisan sampun rahayu rahajeng ring sejeroning pemargi ya sejeroning pengabdien beli manut pengabdien adi yening make sami sampun sida beberatan punika adi kemargian pasti ke sampun Mbah Seraris putra sani utama putra sani luwih manut pengabdien beli lan idewa